Vláda Srbiji na počátku julija zo firmu Al Rawafed zo Zjedinjenih Arabskih Emirátov potpisala kontrakt o formovanju zajedničkog podprijenstva za investovanje do poljoprivredi, ktoromu bi država Srbija na perši zavod vydala okolo 3.500 hektari plodnej žemi dvoch poljoprivrednih podprijenstv u bankrotu, AD Bačka zo Sivcu i Jadran AD zo Novega i Dobri. Parasti zo Sivcu i okolnih mestoh, ih kolo 400, protestovali, že im še žem od njima, a pokupovali mehanizaciju i zadluželiše, že bi toto žem obrabjali. Na protestu u Kulskoj opštini potrimali ih Branislav Bugarski, okončovatelj funkciji pokrajinskog ministra poljoprivredi, i Saša Radolović, buvši ministar privredi. To potpuno nerozumne, bo mi jedna banana država. To všetko bazované na jednym protiústavnym sporozumenju z marca 2013 roku, ktorý ratifikovala Skupština Srbiji i ktoré praktično hovorí, že za Zjedinjeni Arabski Emirati zakoni Srbiji nevaža. Predstavniki parastuhše u Beogradu zišli i su šefom kabineta predsjedatelja vladi Ivicu Kojičom i Danilom Cicmilom, sovjetnikom za investiciji, ktorí im na pitanje preco predavaju i vydavaju našo plodni polja strancom, keď to Ustav Srbiji ne dopuščuje, krašnje odvjetovali, že toto medzidržavne sporozumenje ponad Ustava i že maju pravo toto robiť. Tih dňoch tota tema prišla do štretku úvahy i keď som uspel ti vidieť na internetu včera u tým pohľadze na Skupštini Republiky Srbiji prilepený amandman na zákon, ktorým še zabraňuje predávanie žemi strancom, jak co ostalo mi píše u našem ústavu už od skory. Takže ja dúfam, že na to spôsob teraz bude ozda položená točka na predávanie žemi strancov, na to závod. To ne znači, že vlast, keď tak nadumala, jak nadumala, nevynajde dajaký druhý spôsoby i mechanizmy, že by toto žem dala na dlhý rok pod zákup, po výhodných usloviach i tak ďalej. Parasti Kulske opštini toto najljepšu i najplodnejšiu žem, ktorá sa nachodzi pri očistených kanaloch. Po teraz zakupjovali ljem na 3 roky. I to po 300-400 evra. A teraz im še odbere i vida strancom po 100 alebo 200 evra i to na 20 roky. A oni ne budu mať co obravljati. I to celkom protiv zakona, bez licitaciji i tenderu, pod uslovijami čije detalji nepoznati i pitanja či skoro budu poznati javnosti. U každém valalje u Vojvodini poznata stvar, že tot, kto predáva jakúšik roditeľskú žem, že to nejaký negazda. Takže i država keď predáva svoje najväčšie nacionálne bohatstvo, odnosno dáva ho bukvalno na po jakýchšik nereálnych ekonomických usloví strancom i tak dalje, všelijak, že nie država, ktoré dobre duma o sudbi vlastného narodu i o vlastnej svojej sudbi. Lično smatram Moje думanje, že državno žem veliki rozvojni resurs, kotri bi nje trebalo njem tak prekockaz. Nje možeš žem, povedzme, u Sivcu, gdje še vydava po 400 i veće evra po hektare, vydavat za 150 do 250 evra strancom. Nješka uslovija na trgovišću nje isti, jak su buli 2003 i 2004 roku, kad bul definovani model privatizaciji poljoprivrednih podprijemstvov. Máme neščešljivu privatizaciju, to nje sporne, ali naj to bude okremna pripovedka i subjekt vyšľadzovania. Nemám nič prosim. Ale toto, co teraz še slučuje, celkom neprelaplivé i potpuno potrebujem parastoch. Združenje malih akcionerov zo zbuvších poljoprivrednih majetkov z Vojvodiny ešte 2004. a okreme od 2010. ponješka kontaktovali lokalni osnovni tužiteljstva, služby za privredni kriminal, Sovjet za borbu protiv korupciji, tužiteljstvo za organizovani kriminal, že by ukazali na veljočislenje nepravilnosti u postupku privatizacije tih majetkov šircom Vojvodini, na pljačku, na uzurpaciju zadružnej žemi i druhej zadružnej vlastnosti. Ivo Čiča kontaktovali, ali po teraz rezultatu ne bolo. Triam, že bi državi Srbiji trebalo najsť inšaki mehanizmi, že bi došla do
potrebných peňažok za rješavanje krizi u kotrej se nahodzi, a že bi se ochabela žemi i že bi žem ochabela u vlastnosti seljanoh, odnosno u državnej vlastnosti, zadružnej vlastnosti i tak dalje. U každem slučaju dom, že to dlhoročno i operativno i kratkoročno nje dobra i nje mudra politika. Predavac žem, to je kad predavaš jak varja porodične srebro, ljebo kad ši u najvekšej križi ta već še čoših odrekaš co ci prirosnute gušercu. Ja dom, že žem išće vekša od toho šickovo i kad mi popredame našu žem komu šik zvonka, ja jednom, že co mi vecka budzeme maca. Najväčšie číslo tých privatizovaných podprijenstv u bankrotu, bo ich noví vlastníky vycadzeli tak, že pri ich svojich druhých firmoch u žemi i inozemstve vycahali kapitál. Robotníky uglavnom dostali otkaz. A u skoro každým vlade to boli jediní podprijenstva, gdje ľudia mohli dostať z robotu, ta teraz bez roboty za svojich žiteľoch vlali pomaly umerajú. Hoč to nie je jediná príčina. Najväčšia príčina, ne postoji konzistentna državna politika o poljoprivredi i valaloch. Pitanje davanja do zakupa tej zadružnej žemi, ne zadružnej žemi, ali državnej žemi, to je jeden problem. A drugi problem, že še dava do zakupu, odnosno po jakim šik ugovoru, se še dac žem, povedzme, buvšoho prijaca poljoprivrednoho ade Bačka zo Sivcu, gdje kolo 3,5 tisuća hektari žemi, nje dvosmisleno ľudia majú dokazy po dohvárkoch, znači po konkrétnych právnych robotoch, že še robio zadružným majetku, ktorý oni pohľadujú už jeden dlhší period pred institúciami tej žemi. I teraz vypatra, že to še ignoruje jak fakt i ide še za tým, že by še i tota žem žala i učestvovala u nejakých aranžmanoch so týma arapskými investitorami. Sojuz akcionerov Vojvodiny so Veselinom Uhadinovićem na čolje 24. oktobra poslal vladi Srbiji dopis, u ktorým še detaljno opisuje co zrobene za državnu i za družnu žemu i majetkami. Tam precizno popisani i šitski zadrugi i ich povrchnosti, za ktorých še mohlo dostať podatky, a z ktorých vžati na rižni sposobi, na koncu i suma povrchnosti takých žemov, ktorá vynoši kolo 200 000 hektári. Spisok i suma neprecizny, bo točných podatkov niet. Nie treba ani pojašnjovať, že katastar nie sutrudzuje ani so zadrugami, ani so Sojuzom združenja akcionerov. Odvid na toto zo zlady niet. Vláda predáva zadružnú žem strancu. Žem, ktorú ľudia dobrodzečne, ale i na silu, u povojnových časoch pridali do zadrugu. A to znači, že jakiš ich privatný majetok u procesu, ktorý bol taký, jaký bol, odsudzený na škodu tých hraždánov, odnosno ich potomkoch, na škodu zadrugoch, ktorí stvarjani išće od 45. roku, keď ľudia kolonisti svoju žemu kladali do zadrugog, keď naši ľudia hudobni še skladali poholj 2, že bi napravili jakišik žemov fond i da to bude osnova za drugog, ktorí vecka boli podloha za stvarjanje kombinatov i za calu poljoprivrednu produkciju u tim periode. A jak vari naš sobešednik, poneže za to tu veljku pljačku domašnje vlasti nemaju sluha, dokumentacija o tim už pridata do Evropskog suda u Strasburu. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Rusnaci z Nového Orachova 9. avgusta privitali hostov zo Zrešova, Čirču i Bratislavi, zo Republiky Slovackej i programu priseljenja Rusnacov do Nového Orachova i ročnicu kulturno-umetnickog društva Petro Kuzmjak prispodobili gu hostom. U popoladnjovih odzinoh naščiveli etno hižu u Bačkej Topolji. Bol život, odvijal se život tu, a nje unuka je u hiži, jak to teraz u nas. U našim valale kuštičko boli toto hiže inakše, ale tiež mali sme na mesto imať takú šašinu tu na vrchu a my mali slamu na vrchu, žitnú slamu, pokrývali takedy hiži boli drevenice, ale podobná bola, jak to tá vaša. Je vidno, že vy pochádzate od nás, že vy našo ľudia, našo braca.
A také podobné máme tiež veci u nás v Bardejove, také skanzémy, staršie budovy, ktorí chodia tí turisté smotriti a pozerati, že jak sa dakedy žilo, jak ľudia dakedy žili, keď tu prišli napríklad na novú zemľu tu do Vojvodiny. No a uvidíme, što nám to ešte dneska tu príde. Uvidíme, že što to bude. Mi bardzo ljubimy, kiedy mamy hostok i privezeme ih tu do te naše zavičajne, bo mi govorimo, že zavičajna hiža, etno hiža. Bardzo malo takih hiži jest, ktorí žiju na tot sposob, jak naša hiža i na tot sposob je začuvana. Takže milo mi, že im še pači i milo mi, že fino vreme, že še možu fino i dobre osjećati tu u nas. To ta hiža keljo stara? Вона будована 1746 року. Tedy budovana, ali od tedy má ona už premenky, ktorí robení na nej, ali osnovni vypatrunok je tot, ktorý je teraz. Понеже у Бачкoj Topolji je krasne ozero, domašnji hostok i tam odvedli, že bi na slunku i u krasnoj prirodi predlužili druženje do poznih popoladnjovih hodina. Kad smo prišli tu do Bačke Topolje, dakle na ozero da vidimo jaka to priroda, jaka voda, jaka je šitsko, dakle združenje z njima, думам, že bi se popači tu, hoćem bar fine i mesto, jest i narodu i šitsko. Veľmi dobre sa tu cítime, sme veľmi spokojní s prijatím vašich, jak nás prijali, jak nás počestovali, bolo to perfektne, no. Dobre raspoloženje hostov i domašnjih ti rvalo i po vracanju do Novog Orahova. Hostci zo Slovatske imali na hodu prez výstavu starih fotografijoh upoznat skoro 70-ročnu istoriju Rusnacog u tim mesce. Hronologijno i tematično poskladani fotografiji od priseljenja Ponješka švedoča o skoro šitskih segmentov života Rusnacog u Novim Orahove. Moji rodiči, kad prišli tu do Novog Orahova, tedy ešte nebolo Nové Orahovo, nego prišli 52-3 familije, ne znam kekelja. Među tima u tej grupi boli i moji rodiči i boli porozmestovani po salašoch, bo to Orahovo ne postojalo tedy, ne bilo nic, to bilo polje, kopači bilo. Tak mi pripadali moji rodiči. Dneska boli porozmestovani po salašoch, ja tam i rodzeni. Tadi kad se ide za Čantavi, tam treći salaševo, ja tam rodzeni. I to salaš mi baš ostalo u pametanju, zato že sam tam počal hoditi. Počal som jak decko okolo kráv, tam bolo veľa krávy i najbaže še zdovadujem toho, že bolo veľký dreva tam baš i to tí jahody, jak dneska hovoria to tí dudovači, hej. U stvari to jahody boli, ale to dosť veľký boli, takí jak palci, takí veľký. Každého roku, tak i toho roku označujeme priseljenje Rusnacov do Novog Orahova za Drskog restaurat i tak i označujeme ročnicu društva kuda snovanje i robotu. Toho roku sme plánovali prešlih rokov, že to porobimo u maju, ali zohľadom na toto, co nás, da povem, spričinjelo u maju to ti poplavi, znači mi toto šveto smo premestili za poznejše, a že toto, že sme mali na miru i tedy sme povolali hostov zo Slovatske, že by boli u nas na našem švetu. Museli sme to podsahnuť poznejše, a povest toto, že oni mali teraz nahodu prispos Beraše, to nam bilo, eto, da povem, dobro nam bilo teraz porihtać, hoć to avgust, hoć to ročni odpočivki, ali možem povedať, že neško označujeme toto šveto. Môžem povedať, že što sa takať ľudí môže jednako, hej, že sú i tu dobrí ľudia, i u nás dobrí ľudia, ale što sa takať života, tak tu ľudia žijú môže tak veci spolu ešte, hej, že v nás to už je také, každý sám o sobi, sám pro sebe. Takže tu je to kus také veci rodinné, tak bom to povedal. Pred koncertom členi kulturno-umetnickih društva Hrešovjan z Rešova, Čirčanka z Ščiču i Rutenija z Bratislavi podarovali darunki domašnjim i podzekovali na srdečnim dočeku. Domašnji tiž podzekovali hostom i uručeli im darunki, a večer predstavili z programu u kotri nastupali špivače, orkester i decinska folklorna grupa.
U druhej časti programi gosti pre špivanku i tanjec predstavili publiku rusku tradiciju i kulturu zo starého kraju. Draha še nezastano vela u Novim Orahove. Hosti zo Slovatske i predluža do Kocura, Novom Osadu, Bikiču i Šidu i nas davameše žeše zo skrasnima upečatkami vraca domu. Na konferenciji o Dunajskej strategiji u Beču, ktorú zajednicky organizovali Evropska komisija, Vlada Republike Avstriji i Horod Beč, boli prisutni i predstavniki našej žemi, a bešedovaloše o stanu u regionu i o rozvoju integracijoh, unapredzenju turizma i zaštiti životnog štretku. Na inicijativu Asocijaciji Vezirat za usotrudnjistve s horodonačelnikom Novog Sadu i kulturnim centrom, na konferenciji napravena promocija Novog Sadu za kandidata za Evropsku prestolnicu kulturi 2021. roku. To bola veľká konferencia, bola preko 1400 delegátov z celej Európy, tí prisustvovali veľkí funkcionéri, ale samu konferenciju otvoril minister vonkajških dijelov Austrije, gospodin Sebastian Kurz. Dunajska strategija najvekši projekt Evropskej uniji, do ktorého uključeni všetky podunajski žemi i horodi, a dostat zmeno Evropska prestolnica kulturi, njeljem laskava titula, ali i veljka možljivost za švitski rozvoj horodu. U toto svrhu Evropska unija odrezala, že u naredi 15 roki uloža preko 25 milijardi evra. To je velika šansa peše za našu žem, ali je naravno i za naš horod. So s projektom Evropska prestolnica kulturi afirmujuše njeljem horod i jeho kulturni zmisti, vistavi, festivali, teatralni predstavi i koncerti, ali i region i država jak važna destinacija na mapi kulturnog turizma. Na primjer, horod Sofija, Stora bude grad kulturi 2019. roku dobila 10 milioni evra i oni su s tim penježmi i koristili da napravlja podzemnu željeznicu, pa je jak. Oni mali stari do tih skupini arheološki ispod horodu. Ti teraz uklopili do tih skupini do željeznici, dostali željeznici i dostali jedinstven muzej. Oto teraz muzej galerija po čemu. Novi Sad ma realni šansi dostat tu laskavu titulu, poneže po vymenjenej rezoluciji Evropskej komisiji za kandidovanje horodov za prestolnicu kulturi, omožljivene i horodom, ktorí nezožemoh članicoh Evropskej uniji, že bi rovnopravno konkurovali, a nove i toto, že še u budućnosti budu vyberac 3, a nie 2 horodi jak po teraz. To u Novim Sadze dava ještě veću šansu. Ja думам, gdje že dobre pripremime, gdje napravimo jedan master plan, to taki veliki projekt, to može ozbiljno da se robi. To čitali timovi ljudi može da robija. To ja sam sigurni, že horod i gradonačelnik Novog Sadu to prepoznaju, že to dobre pripremime. Na tej konferenciji bol jeden Rusnak, či to ta konferencija značna i za Rusnacoh? To sam posebno stel nalažec. Ja думам, že Rusnaci imaju veliku šansu u tim calim projektu, u tej Dunajskej strategiji, o čem Rusnaca jest.
i u Slovatskoj, i u Mađarskoj, i u Srbiji, i u Rumuniji, šitski, podmatski, žemok, i u Ukrajini, naravno. I ja teraz думам, že by bolo dobre, ja u tom smislu i preporučim Sovitu Rusnácov našich, da se organizujeme, da napravíme takú asociáciu šitský tým podmatských Rusnácov, asociáciu Rusnácov podunavských žemov. I tak jednak da učestvujeme u programama i projektami za Dunajsku strategiju. Ja sam sigurni, že Evropa to prepozna i že nam velike šansi máme da učestvujemo u tim samim tim i da poboljšamo život samih Rusnacov u tih žemov. Akcija Evropska prestolnica kulturi trva od 1985 roku, a porušala ju poznata glumica i tedišnja ministerka kulturi Hrečeskej Melina Merkuri. Перша престолниця культури була Атина, а понеже за Нови Сад пре його културну традицію гутори же сербська Атина, наздавамеше, že вон буде і Европска престолниця культури. Uširenie dvora Ana i Janko Kišovo z Nového Sadu počali pred 40 rokami, keď zakončili budovanje hiži i keď mali veći času za toto, co bi dvoje ljubija, a to kvice. Ja bardzo ljubim ruži, te za perše ruži čajevki posadzeli, že to jedno najkraše kvice i to tirvace kvice, ktorý ešte Engles dumal to tu ružu, takže ona bar spahnja, dobre ju položiš do hiži, možeš ju odnijeti da komu na poklon, kad ideme na neki rodzeni dzen i tak dalje. Moje kvice najkraše to ti čajevki ruži. Ruži dominuju u zahradki oprez hiži, a po slovoh našo osobe šednika najkraši su na počatku junija, keď čitki istočašnji rozkvitaju. Toho roku u tim čaše Kišovo mali veci jak 400 kvitki, a šitsko toto dzekujuci dobromu do patranju. Každé kvice mušiše mu pošveciť ľubov, perše, druhé zješení, keď už prekvitnú, veď ju ich krásne urežeme na poli, a najjar ju urežeme na 3 očka, pohnojíme ju i već prezrov ju prehranjujeme. Znači mušiše to poriadne prehranjovať. Keď majú nejakú chorotu, već ich priskame protiv choroty i uglavnom okopeme i každý druhý rok ich pohnojíme s dobrým hnojom, a to obično od kurov, lebo od holuboh. Okrem rúžok u dvore Kišovih jezi i drugi fajti kvica, ktorý prispodobeni ich smaku, prostoru i sezoni. Menjali sme ih kvice i oblik zahradki, praveli sme kamenjar, tako zvekši, već sme znimali kamenje i všetkoho sme robili, probovali sme jak nam najbrže odbituje. I jakie kwiece macie? To sezonskie, czy to vecej ročne? Mamy i sezonskoho, co kupíme na jar, a máme i dlhoročne, ktoré sami pestujeme, širíme, rozmnožujeme i već tak poklezeme kad idu máme žemu mesto. Vi veljo i putovali, či se za tih putovanjah prinošeli dejaki kveca, či to moš? A ja ljubel putovac i všadzi, jak šovari hodzal, vidzal sam veljo kveca i holandsko i tak dalje, ali ne prinošao sam zato, že tu problem už, kad si najdu, već budu gledati dejaki podatki, či to ipak jak povez nie žive, ali i žive, da še nije prinešli neka horota, takže ne prinošali sme z inoženstva kvica. Ali vjerojatno ideji za ušorenje ste dostali. A ideji sme šadzi vidjeli, jak ševari i po Ukrajini, kad sme hodzeli i po Slovatskej i Mađarskej, i u Njemecke sme buli u jednim horodze Ludwigsburg, to daco prekrasni jedan dvorec, tam taki je krasni željenidla, že bi to človek mohol da vidi, ani ne može ih narisovati, jaki krasne tam. A ja ljubim toti hižnih kvica, toti co še neguju rokami, Filadeldron, fikus, benjamin i toti, ktorí Diefenbachiju i toti, ktorí u hiži stoja i možu še vidjeti zvonka. Međutim, teraz sam višla z Filadendrona, bo mi prepadnul žime
ale mladi som položela, takže думам, že постигнем zašto to so ljubim. Bo toto kvice zažem na jarco posadzim, ono do ješenjiše muši vitarhac, nie zimuje. A do zahradki patrim da vše urucim da so željene, ktoré ostanje i v zime. Ja i supruga tu u obistvu robíme zavijedno, a ja išće jak majstor zadlužený za taki, jak varjaše, majstorski roboti, takže ja tu keď sme dziravili studnju, tu som da co pomohnu, već keď sme pravili fontanu, tu ja i žena, uglavnom všetko to zrobili sami i tak drugi švetla, kojaki to ja všetko porobim i takže dom. Veljo znači kad človek zna ko to robic sam. Co všetko máte porobiť na deň kolo kveca? Ja keď stanem perše, jak vari perše moju živinu nakarmim, co ljubim to, znači mam papagaji, mam cverglani, ribki nakarmim, a već idem, vidim co treba, jak kvice vypatra, ali ovo obično večer zaljivame. Znači prezdeň še ne zaljiva, zato že već pridu horučavi, takže patrime večer od zešec pa nadalje. Darazim na 2 hodin po polnoci, keď treba, keď veljki horučavi, bo ono ne ljubi keď horuco da še zaljiva, možeš podparici, takže uglavnom noci ho zaljivame. Hodinu 2 každý deň treba pošveciť. To najosnovnejšie, či takú zokopa, či takú potarhovac so prekvitlo i tak, a zaljivanje obavjazne, či rano, či večer. Takže jes za to roboti, ali to vše usputne, vše pored i drugi roboti zrobim i toto. A máte času i uživati u tej krasoti? A jak da nje? Keď prize to už zahladzene, tako šednjeme sebe na terasu, popripovedame, popijeme kafu na terasi i tak. Krašije nam u dvore, ta nam bez milo i šedzic. За свой труд Кишово 2011 и 2012 року достали награди и припознання. Тото бише віроятно случило і того року, але пребезпенежно у Новім Sadzevi ostalo вибирanje najkraših заградки i dvora. Kišovim to nje zavadza, poneže ih kvice každi dzenj nagraduje za svojim pahom i krasu. Njemušiše poljzna morjo, kupače i slunkovaca. Bazeni u Verbaše ponukaju za mali penješ, čistu vodu i sportski tereni kotri na raspolahanju šitskim raždanom. Na otvorenih bazenov u Verbaše nje kupaju šeljem Verbaščanje. Ja za Svitovu prihodim často na bazen do Verbasu. Bazeni veliki, je draga uhodnica, a često idem i na sportski tereni, bejac, bavic fotbal i košarku. Ja za Đurđova prihodim na bazen kod bar Seku, a u Lički imam bar Zveljo Pojtašov i tam bavim fotbal. Ja za Novog Sadu prihodim do Verbasu, te kad je razna hvilja, idem še kupac na bazen. Ja za Đurđova, meno me Ivan Hromiš, prihodim na bazen posle poludzenka, a da kada pođeme i na kanal, na ulici še bavime fotbal, bo máme veľu pajtašov. Voda je izuzetno čista. Voda čista, raz u tižnju prihodze ekipe za Subotici z Higijenskog instituta vypýtať jej kvalitet. Voda še otrimuje po šitskih standardov, kotri predpisali. Robotniki na bazenu Hvarjaže še prez vikend sluči, že predaju okolo 3000 uhodnici. Interesantne, že u tih njov njetka lječenja, ali ratovače vše muša budu ostorožni. Mesec i po dana od otvaranja bazena, Už mešac i pol je otvoreni bazen, točnejše od 13. junija, možeme povedať, že sme nemali vekši kalječenja. Zanjatiše začeli ljem za zdrobnima kalječenjami, dahtoše porezal, podrapal, ta za kompletom za peršu pomoc to uspišno sanirovanje. 2 raz sme volali ekipu švitkej pomoci, máme dobre sotrudnictvo so Domom zdravja Veljko Vlahović i od povolanki po ih prihod nje prešli ani 5 minuti. Oni stigli na bazen i profesijno odrobili svoju robotu. Mali sme jedno kalječenje koje vymahalo hirurgijnu intervenciju, ali i ono uspješno sanirano. Ovdje možete imati
odbojku na pesku. Može baviti odbojku na pisku, mini golf, a djeci može baviti i mini fotbal. Položili smo i tobogan za djeci. Bezpečnost kupačov na visokim urovnju, a to sme postigli tak, že sme pantlíky protiv šliskanja lipeli na vodova barijeri i kolotušu. Kapuri toho Centru za fizičnu kulturu vše otvoreni. Sportisti dzečnje prihodze na košarku, fotbal, tenis, a od njedavna možu i bežac po novih draškoh. Robota na atletski draški zakončena pred 2 tižnjami. Uloženi 5 milioni i 200 тисячі dinari. Za toho 3 milioni i 200 тисячі vidvojil pokrajinski sekretarijat za sport i mladež, a drugu čas lokalna samouprava za zažadanjom, že bi tota draška bula nahasen hraždanom i sportistom. Bud sportista, abo bud rekreativno aktivni u sportu, predispozicija za zdravi život, a fahovci sovituju, že bi každe u svoje mjeste prenašao kucik, gdje se okupa i skrije od horučavi, a pre sport ošljobodi zviška energije i stresu. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Ruski kerestori i fotbalski klub Rusin prešle njedelji bili domašnji najmasovnejšom u turniru u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov u velikim fotbalu. S tej nahodi učestvovali 4 ekipi: Iskra z Skocura, Bačka z Đurđova, domašnji Rusin i posle dlhšoho času OFK Bikić. Dlouho sme nie učestvovali na tim turniru. Zadnji raz sme bili 98. roku, znači 16 rokів už prešlo, jak sme nie učestvovali na tim turniru. Nazivamo še teraz, pa na iduće budeme non-stop učestvovati, takže ali damo sme bar zadovoljni. Pa vekši deo ekipi ostalo, znači su i loni bavili, uzmi 3 roki osvojili druge mesto, teraz probujemo malo veće da se dorobime. Prišli nam i da skelju tih pojačanja, pa uvidíme ešte to. Budeme u verku među perši 3-4 ekipi, takže... Turnir trval 2 dni. Perši dzenj Kocurci straceli od Đurđevčanoh 3-2, a domašnji Rusin pobedzel Bikić 4-2. Teraz nam prišlo bar dobre, bo Rusin počína svoje prvenstvo 17. augusta, takže takí 4 ekipi, ktorí teraz na tim turniru učestvujú, bude prava kontrola pred početok prvenstva i 2 zmaganja, gdje možete preveriti všetkých bačov, ktorých máte na raspolaganju. Dúfam, že to bude bar dobre za našu ekipu, a i za ekipi Đurđova, Iskry i Bikiću, ktorí počínajú takus poznejšie, ale zážne za početok ich pririchtovanju to bar dobre. U tej vyššej ligi je 16 ekipi, prvenstvo bar dlhoké, znači počína 17. augusta, zakončuješ tam deška koncom novembra. Treba veľa baviť, treba veľa baviačov, da skeľo pomocnija sme privedli. Prišol Katona z Hajduku, Čižmar z Subotici, to naši dakedišnji baviače, i prišol Igor Hrnčan z Odžaku, isto naši dakedišnji baviač, to nam budu pomocnjenja, a hevti baviači všetky ostali na broju. Takže očekujeme, že holjem budeme sigurni ligaš u tim prvenstvu, že ne budeme mať dajakú borbu za ostavanje u ligi, ali ani nie dajaki veliki ambiciji za dajaki viši plasman. Dvodnjovi turnir buli nahoda za dajednih bavjačov, kotri vyhasnovali ljetnji dni za naščivu Valalu, a svojo perši fotbalski kročaji napravili prave u takih kluboh, že bi prišli i na kratko odbaveli zmahanja i ukazali svoju schopnost. Jeden z tih je Darko Hardi, teraz z Kanadi, ali je rodzeni keresturec. Ja kad pošel, to sam ještě bol mali dos, no takeljo pametam, ta doše premenjal, hej. I češe teraz, i viši nivo bavenia, no ta barz inšak vypatra, ale u suštini tu je, jak co i bilo, co som skore hodil patric, tu ono, ali bavic, buz na terenu, dako zinšak. A bavim za školu u Lloydminsteru i bavime všadzi po turniroh, po celej provinciji i namáhame, že boli sme druhé mesto i dosť sličný fotbal jak tu, ale zaždem tu barže na parte i češe danas. Drugi dzenj turnira program otvorili Iskra i Bikić u zmahanju za trece mesto. Bikićanje buli veljo ljepši i pobedzeli za 3-0.
a finale bilo veljo interesantnejše. Rusin i Bačka odbavili atraktivne zmahanje z 6 golami po 3 za každú ekipu. Na šore boli penali, a ljepši boli domašnji fotbaleri, kotri zoz vkupno 8-7 osvojili tohoročni turnir u Ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. Popri fotbaleroh aktivni boli i odbojkaše. Društvo Rusnacov z Subotici každý rok organizuje turnir u odbojki na pisku na Paliču, a jak i u ruskim Keresture i tu učestvovali 4 ekipi. Kulturno-prosvitne društvo Karpati zo Zverbasu, Dok zo Skocura i 2 domašnji ekipi, hoć to male číslo ukazali bar z dobru odbojku i neizvesnih zmahanja. Interesantne že turnir otrimani skore jak prešlih rokoh. Toho roku sme u septembru i već už bilo i zimno i gadna hvilja i tako probovali da najdeme dejaki termin, mada evo i toho roku všelijaka hvilja, ali máme stvarno finu hvilju za Nješka. Či ste zadovoljni z tim, že prišli 4 ekipe? Normalno, že sme nije zadovoljni. Kerestor nije prišel, so sme dumali, že oni standardni, že ajde Đurđev horali tako, že ne možu pristo, ja znam pred neki obstavini, ali normalno da je već ekipi sigurno bi bili i inčaki turnir. Bavilo še po sistemi každe zo s každim na 2 terenoh i u tim še najljepše znašli odbojkaše zo Zverbasu, kotri zavžali perše mesto. Drugi i treci buli domašnji ekipi, a štvarti Kocurci, kotri može buc buli i najpožertvovanši. Jak i organizatore i vozaci ľudze baviskoh nezadovoljni zo znaščivu. Tu nie możemy być zadowolni pre toto situaciju, bo to tak volane pri nas mali sport, že trojo, štvero, toto odbojka, to nije na dejakim višim urovnju, znači bavijače, i njih to nas nie može ubediti, že po naših mestoh njet jeden auto zo mladim ljudima, koji zakončili školu i take, že ne možu še najti, že bi prišli. O, sad ga lome. Opa, Đurđo. Graj, mirno sam. Ne, samo na treći. Iduce stretnuce sportistov u Ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov malo bi buc na počatku septembra u ruskim Keresture, dze planovani turnir u lapanju ribi na Dugov. Skoči!